Am I audible and my video is being seen? 100% Prabhuji. Audible 100%, video 100%. So 200%. Correct, correct. Hare Krishna. That is the beauty of being in association of devotee. We can achieve 200%. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सगळे उपस्थित समाज बांधवांक, गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स and devotees all around the world, जे जे कोण सामील झाले आसा सगळ्याले चरणाक आमगेले दंडवत प्रणाम। तुम्ही आशीर्वाद दिया so that I can speak something. So today's topic is very interesting, as Prabhuji said. के देवाल जे आसा ते two energies. One is a spiritual energy, one is a material energy. And there is one more energy which is the tatastha energy, which is म्हळ्यार ते spiritual आणि material जे मध्ये आसा, and we the living entities are falling in this tatastha energy. तर आम्ही पळयताची की वेदेश्य कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ते सगळे वेदाचे सार जे आसा तातूंत आमी पळयताचे कसोच म्हळ्यार कृष्ण भगवान जे आसा तो म्हळ्यार कृष्ण जे आसा तेच भगवान आसा। आणि हाजे बद्दल श्रीमद भागवतमान तुला एक श्लोक आसा, श्रीमद भागवतम थर्ड कॅन्टो 24 चॅप्टर वर्स 33, जयस्य परम प्रधानम पुरुषम महंतम कालम कवि त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगतम प्रपंचम स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रपद्ये। ते जैसे तांतू ट्रांसलेशन अशें आसा की I surrender unto Supreme Personality of Godhead descended in the form of Kapila, who is independently powerful and transcendental, who is the Supreme Person and the Lord of sum total of matter and element of time, who is fully cognizant maintainer of all universes under the three modes of material nature, and who's absorb the material manifestation after their dissolution. Tantu जे आसा ते 6 ऑप्युलन्स जे आसा ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा की देवाल जे आसा 6 ऑप्युलन्स ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यश श्रेय ज्ञान, वेल्थ स्ट्रेंथ फेम ब्युटी नॉलेज एंड रिनाउन्सिएशन, हे जे आसा 6 ऑप्युलन्स जे आसा ते देवा कृष्णाले नाल्यार कृष्णाल जे रूप आसा तांतू 100% आसा। आणि ताजे खातीर कर्दम मुनी जे आसा तांगेल चेल्लो कपिल मुनी, कपिल देव, तांचे बद्दल जे आसा तांकां पळोवन जे आसा ते सांगता आसा की परम सत्यम, कपिल देव कसो आसा
परम सत्यम समन बोनम अशी अंग्रेजींतू ताका म्हणटाची अँड परधनम म्हळ्यार ओरिजीन ऑफ ऑल सोर्स सगळे जे आसा ते ओरिजीन जे आसा ते कोण आसा कृष्ण आसा आणि ताका आमी अशी वरें म्हणटाची सर्व कारण कारणम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस तेन्ना हे जे आसा ते ही इज अ पुरुष ही इज नॉट अ फॉर्मलेस बट तो कसो आसा तो एक पुरुष आसा ही इज हॅविंग अ फॉर्म आणि कसं म्हळ्यार ही इज अ एन्जॉयर आणि कसं म्हळ्यार ही इज द ओरिजिनल पर्सन हे जे सगळं वैशिश्ट्य आसा हे जे आसा ते देवाल वैशिश्ट्य आसा आणि मेन म्हळ्यार टायम एलिमेंट ते टायम एलिमेंट जे आसा ते वरें तागेले कंट्रोलार आसा म्हळ्यार कोणाक टायम म्हळ्यार मनुष्य कितले व्हड जाता पण आफ्टर सर्टन टायम ही इज नो मोर So who is the controller of all the time? That time is controlled by the Lord. So ताजी खातीर जे आसा ही इज द सुप्रीम कोणें कितले व्हड जालें तरी देवाल मुखार कोणें ना देवाल मुखे व्हड कोणें ना आनी एक वैशिश्ट्य म्हळ्यार ताका पास्ट प्रेजेंट फ्युचर हे सगळें गोत आसा आनी हे भगवद्गीतेंत बरें कृष्णान सांगिल्लें आसा की म्हाका जे आसा कसो आसा सगळें गोत आसा युनिवर्सान तूं कसो जाता आसा खंय कसो जाता आसा कोणा मनान कसो चाल आसा काम कसो विचार चाल आसा कोण कसो विचार करचो आसा मुखार कसो करचें आसा आनी मागचे लोकांक गोत आसा पण मुखार कसो करतले त्या वरें जे आसा त्या वरें देवाक जे आसा ते गोत आसा सो कृष्णा नोज पास्ट प्रेजेंट अँड फ्युचर आणि म्हळ्यार ताका युनिवर्सान तूं खंय कसो आसा खंय कसो चल्ल्या त्या वरें ताका जे आसा ते गोत आसा आणि आमी म्हणटाची की त्रिगुण ताजे ना हे मटेरियल मॅनिफेस्टेशन ही मटेरियल एनर्जी ही एनर्जी जी आसा ती कार्यरत आसा आणि ही जे कार्य जे आसा ते एनर्जीचे जे कंट्रोल आसा त्या वरें जे आसा ते कृष्णा लागी आसा सो कृष्णा इज द कंट्रोलर is the originator of the energy of his own energy his external energy and his internal energy so अशी जे आसा श्वेतस्वर उपनिषद 6.8 तांतू हाजे बद्दल सांगिल्लें आसा की कृष्ण कशी सगळ्याचे मेन स्रोत आसा आणि विष्णू पुराणा तांतू वरें हाजे बद्दल सांगिल्लें आसा की आमी जे म्हणटाची की एक्शन रिएक्शन हे जे आसा खंयचे कार्य जाता आसा which is coming under 3 modes of material nature हे मटेरियल नेचराचे 3 मोड्स आसा सत्व रज आणि तम हे 3 मिक्सचर आसा सत्व रज तम हाजे मिक्सचर जे आसा ते सगळें मेळून जे आसा ते कार्य चाल उरता आणि हे जे कार्य आसा हे कार्य जे हे मिक्सचर ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आसा that comes from the Krishna's energy only that is actually it is called as a all interaction of all energies of Lord Krishna so sattva raja and tama is also part of Krishna's energy which are interacting with each other आणि कसं म्हळ्यार की आणि एक वैशिष्ट्य म्हळ्यार की कृष्ण जे आसा ते सगळ्या मेंटेनर आसा कोणाले एक कसले जावपा जाल्यार कृष्णा इज मेंटेनिंग एवरीवन नित्यानाम आणि एक वैशिष्ट्य म्हळ्यार तांतू सांगिल्लें आसा की
he is all chief of all living entities. Nityo Nityanam. He is always the owner, the controller of all living entities. And he is one but has maintained many living entities. तो तशी पळयल्या एकच पण ही इज एक्सपांडिंग इन एज अ सोल इन मेनी लिव्हिंग एंटिटीज आणि हे जे आसा ते मेंटेन करतले फक्त एक मात्र कोण आसा की म्हळ्यार तो कृष्ण आसा. आणि हे जे आसा हे कशी जाता ते सांगिल्लें आसा की ही इज अ स्वच्छंद शक्ती. स्वच्छंद शक्ती हागेली जी स्वच्छंद शक्ती आसा स्वताल इच्छेनुसार तागेली ही शक्ती आसा ती कार्यरत आसा. आणि मत्त परतर अन्य न किंचिदस्ति धनंजय अशी सांगिल्लें आसा भगवद्गीतेंतू. तांतू कृष्णान अशी सांगिल्लें आसा की सगळें जे आसा तें मिगेल हातू आसा आणि सगळं मिगेल बॉडीन तूं रेस्ट जाता आणि ते कशें जाता म्हळ्यार आणि आय एम द अंडरलायंग प्रिंसिपल इन दॅट. आणि ताजी उदाहरण अशी सांगल्या की आमी एक माळ पळयताची तांतू मणी उरताची विंगड त्या मणी जे आसा आमकां एकत्रीत दिसताची पण ताका होल्ड करतालो कोण उरता ताजे मागची जे आसा एक थ्रेड आसा ताजे भितर एक थ्रेड आसा. सो ते थ्रेड आसा ते सगळं धन राबिल आसा. ही इज combining every pearl of that necklace. He is holding the every pearl of that necklace. तशीची कृष्णाल जे एनर्जी आसा कृष्ण जे आसा ते कृष्ण जो आसा भगवान तोच जे आसा कसो करता सगळे मटेरियल आणि स्पिरिच्युअल एनर्जी वर्ल्ड जे आसा ते तागेल ही जी शक्ती आसा. This energy is like that thread which is not to be seen but it is acting. ते कार्यरत आसा आणि ते कार्यरत आसा म्हणून सगळं युनिवर्स जे आसा ते कसं करता आसा फंक्शन करता आसा. आता आमी हांव मस्त फावटी फ्लायटार गेल्यार ह्याची विचार करता की फ्लायटान तूं एक आनी एक हे आसा वेबसायट आसा तांतू खंयची फ्लायट खंय आसा हाजे म्हळ्यार यू कॅन डिटेक्ट इन दॅट सायट. आणि त्या हातू पळयल्यार ते 3D हातू पळयल्यार अनलिमिटेड प्लेन्स आर नॉट अनलिमिटेड बट मेनी प्लेन्स आर फ्लायींग इन द स्काय. आणि आमी पळयताची की कशी तांणी केन्ना कोलायड जायनाची बिकॉज देर इज अ one control room. There are many control rooms and those control rooms are what functioning at different level. तांगेले एक स्वताले एक एरिया आसा एक एल्टिट्यूड आसा त्या एल्टिट्यूडार तांणी फंक्शन करताची तांगेल फ्लायट आणि त्या प्रमाणे तांणी विंगड भले मस्त फ्लायट्स आसाची but everyone is safe because they are within their limit. आणि हे जे लिमिटान तूं आसा हे कशी जाता because there is one controlling system on the earth who is interacting with the pilot or the system which is working for an aeroplane. तशीची भगवंताले कृष्णाल जी एनर्जी आसा तांतू काय अशी रडार सिस्टीम ना काही हे ना तांतू कसं आसा कंट्रोलर मात्र एक आसा. आणि हांगा पळयल्यार आमकां मस्त एअरपोर्ट वायज तुमकां विंगड हे मेळटाले ऑफिस मेळटाले
Yeah? So different controllers are controlling the overall system of flying the flight. But this is a very tiny example of how they are not colliding with each other. They are not no similar way. Ishvara is a controller, Krishna is controlling, and Krishna is controlling many unlimited universes. आणि हे युनिवर्सीस जे आसा ताचे कंट्रोल जे आसा ताका काय कंट्रोल सिस्टम अशी विंगड ना, पण ताची कंट्रोल सिस्टम कोणाले आसा? कृष्णाले आसा. अँड कृष्णाले इच्छेन जाता, स्व इच्छा. हान तू कसं करता? तुका कॅल्क्युलेशन करता, पण कृष्णाल जे आसा एनर्जी जी आसा त्या कृष्णाल इच्छेन सिर्फ जस्ट बाय डिझायरिंग things are happening, because his desire is what? Pure desire, and his controlling system is also pure and perfect. Because Krishna is perfect, his controlling system is perfect, his ichha is perfect, so everything is perfect. And even if it is unlimited, still he is managing, because he is the supreme. Yeah? There is no truth beyond him. ताजी खातीर अशी कृष्णाल जे आसा हाजे बद्दल हे सांगिल्लें आसा की नित्यो नित्यानाम, सो लिव्हिंग एंटिटीज आर also, they are all the time controlled by the Nitya Krishna. Under his guidance, under his observance, the living entity is functioning. So living entity ताका कशी दिसताल की he is independent and he can act as he want and all those things, but finally there is one superior controller or who is above him, and also no one above Krishna. Like one example I've heard about any hierarchy in a office we see, there is a clerk, there is a peon, and above that there is a clerk, above that there is an officer, about that there may be different types of manager, then executive, chief executive, or business head, अशी विंगड विंगड लेवलाचेरी मनशां उरताची. But and in each and everything there is one person which is superior to him. पण अशी वयर 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 गेल्यारी आमी पळयतात की अल्टिमेटली फायनली इट विल कम टू कृष्णा, and कृष्णा तागेल वयर कोणें ना, because he is सर्व कारण कारणम. So he is the supreme controller, enjoyer, and the proprietor, and he is the absolute truth. There is no truth beyond him. So that's why Kardama Muni is addressing in this way Kapil Dev, and he is saying that he is the incarnation of the Supreme Personality of Godhead. And Kardama Muni is Tani kasa kartachi? He offers his respectful obeisances onto him with full surrender. So Lord Kapila, Lord Rama, Lord Narsimha, Varaha. So in this way, there are many different
manifestation of the original Supreme Personality of Godhead. And it is said that living entities are in this material world are under the modes of material nature, and under the what is inferior energy. Living entities are under the inferior energy because they are in the inferior world. They are not in the spiritual world. They are in the material world, and material वर्ल्डांत आशिल्ले निमित्त तांणी जे आसा ते कसं आसा, दे आर एट अ इन्फिरियर स्टेज. आणि हे इन्फिरियर एनर्जी आसा ताका कसं म्हणटाची इल्युजरी एनर्जी. दॅट इज अ इल्युजरी एनर्जी. इल्युजरी एनर्जी कशाला म्हणटाची, कारण एव्हरीथिंग हियर इज एन illusion. Illusion, or it is also called in our term as a Maya. Maya means that which is not. आता अशी कसले म्हळ्यार की दॅट वीच इज नॉट. एक्चुअली तशी पळयल्यार आमी सगळे आमगे आजूबाजून जे पण पळयताची ते सगळे आमकां वस्तू दिसता. ते वस्तू जो आसा ते आमकां दिसता, बट स्टील इट इज सेड it is illusion. It is a illusory energy. So why? Because it is not permanent. Whatever things, whatever energy which we see is not a permanent. It is for some time, it is with you. And you are being a tatastha shakti, you are being a marginal potency. You can be on either side, Krishna's internal potency or external potency. So living entity being in the tatastha shakti, being a tatastha shakti, or in the middle of the two energies, he has full independence as to which energy he can take shelter of, internal energy or external energy. Now, most of the living entities who are born in this material world, they think that the external energy is the ultimate energy. That external energy is the absolute. That is what we can see, what we can perceive, what we can experience. आमी जे अनुभव करताची, आमी जे पळयताची, आणि तेच जे आसा ते कसं दिसता, आमकां सत्य दिसता. हे तर मिगेल डोळ्या मुखार म्हाका दिसते आसा. नव्हे कसले हांतू लिगल हांतू टर्म हांतू कसले सत्य आसा की ना हे चेक करच्याक तांणी एविडन्स दाखय म्हणटाची. यू शो मी द एविडन्स, देन आय विल accept whatever you are saying is right. त्यांना देवान हे क्रिएशन अशी केलेलं असं की हे तटस्थ हे जे एक्सटर्नल एनर्जी आसा ते अशी दिसता की इट इज द एविडन्स. सो वॉट एवर वी आर सीइंग इज ट्रूथ. आय कॅन सी, आय कॅन परसीव थ्रू माय आईज. पण आम्ही केन्ना शास्त्र वाजिताची, when we try to understand from the Shastra Chakshu, from the point of view of scriptures, त्यांना आमकां हे कळटा की even though we are seeing it, we are perceiving it, we are experiencing it, but still it is not the absolute. It is the external energy of the Lord.
आणि ते जे एक्सटर्नल एनर्जी आसा ताका जे लिव्हिंग एंटिटी आसा ते जे सत्य मानता that is called as a Lord's nature, means Lord's energy is acting on that soul. When he is taking shelter of that energy, म्हणजे जे तटस्थ शक्ती आसा ते केन्ना जे एक्सटर्नल एनर्जी आसा ताका तागेल जे आसा आश्रय घेता आणि ताका सत्य मानता तेन्ना कसं जाता ते external energy is like the acting on that soul, and that action, that energy which is acting on him or her, creates more and more illusions. म्हळ्यार कशी की आमी अशी तांणी लेखतात की आमी शरीर आसा आणि आमी कसले केल्यार आमगेल शरिराक आमकां आनंद मेळटलो, आमी एक भोग करची एक इच्छा आसा ते इच्छा केल्यार आमकां तातूंतल्यान आनंद मेळटलो, आमकां हे मेळ्ळ्यार आनंद मेळटलो, आमी हांगा गेल्यार आनंद मेळटलो. So that external energy is acting on the soul in various ways, and each time the external energy make that soul feel like he is enjoying. That is one thing. आणि दुसरं म्हळ्यार कसं जालें की हे एक एन्जॉयमेंट आसा, हाजे वयर आनी एक एन्जॉयमेंट आसा. हे केलें तातूंत म्हाका आनंद मेळ्ळो, पण आनी असं कसं आनी एक केल्यार आनी चड आनंद मेळटा, आनी हे केल्यार आनी चड मेळटा, आनी चड मेळटा, आनी चड. सो इन दॅट वे हे जे आसा ते illusory energy is acting on the spirit soul and it makes feel like he is enjoying. आणि हे जे एन्जॉयमेंट आसा ते कसं आसा फायनली ते सोलाचे बंधनाचे कारण जाता. इट acts as a bondage. It acts as a bondage for the living entity. कारण की म्हळ्यार he is thinking as a body, not as a soul. ते जे आसा ते सोला आनंदा खातीर करना, ते बॉडीला आनंदा खातीर करता, आनी बॉडीला आनंद घेतल्यार इट कम्स इनटू कार्मिक रिएक्शन. म्हळ्यार कसले काम आमी केल्यार ते कृष्णा अर्पण करना, कृष्णा अर्पण करना जाल्यार कसं जाता, यू आर बाउंड टू गेट बाउंड बाय दॅट एक्शन. त्या एक्शनान तुका बद्ध अवस्थेन तू वता, आणि अशी जे आसा ते बद्ध अवस्थेन तू गेली नंतर जे जीव जे आसा ते अशी लेखता की हेच कसं आसा ते फायनल आसा, हेच आनंद जे आसा हाजे मुखार आनी कांय आनंद ना. सो द एक्सटर्नल एनर्जी माया is such a strong thing, such a strong energy that ते जे माया आसा ते मस्त होडोड योगी, ज्ञानी, वैरागी तांक वरें जे आसा कसं घालता, तांक वरें जे आसा ते भ्रमांत घालता. भ्रमांत इतलें घालता की तांक जे आसा कळ वरें ना की तांणी जे आसा कसं जाता आसाची बद्ध अवस्थेन तो वते आसाची. देवेशी मममयी देवीयशी गुणमयी मम माया दुरतया मामय प्रपदन्ते माया तरंते. तर कृष्ण
भगवद्गीतेन तू सांगता की ही जे मिगेल माया ही एनर्जी आसा ते मस्त स्ट्रॉंग आसा इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दॅट. पण कृष्ण ताजे सोल्युशन वर दिता कसले की म्हाका कोण शरण गेलेलो आसा मिगेल जो भजन करत आसा कोण तागेल सेन्सेस मिगेले प्रसन्नते खातीर एंगेज करता आसा थ्रू कीर्तनम भजनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम वगैरे वगैरे ताजेन कोण करता तोच मनुष्य जे आसा ताका कसं जातलें ओवरकम करचें जातलें. अदरवायज ताका हे ओवरकम करच्या जावेश ना अशी कृष्णान स्वता सांगलें. इट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दीस what is inferior energy because it is always keeping the soul under illusion of being me and mine. त्यांना एक पंथा नारद मुनील एक स्टोरी आसा. एक मिनिट नारद मुनील एक स्टोरी आसा. तातूंत नारद मुनी जे आसा ते कृष्णाक सांगता आसा की तुगेले हे माया माया इतलें स्ट्रॉंग आसा ताजे म्हाका काही हे दाखय उदाहरण दाखय अशें. तेन्ना कृष्ण हसता आणि कृष्णाक नारद मुनीक एक अनुभव दिवची उरता माया म्हळ्यार कसं म्हणून. तेन्ना जायत म्हणटा कृष्ण आणि कडे कसं जाता म्हळ्यार नारद मुनी जे आसा तो पळयता अरे मिगेल बायल आसा मिगेल चेडूं आसा अशी मिगेल आजूबाजून मिगेल हे आसा कसलें घर आसा आनी फॅमिली आसा अशी जे आसा ते एक सॅम्पल अशी देव जे आसा ताका नारद मुनीक जे आसा ते दाखोवन दिता. ते दाखोवन दिले नंतर नारद मुनी जे आसा ते एकदम हे जाता भ्रमित जाता अशी फॉर अ सेकंड ही सीज ऑल दीस थिंग्स अँड नारद मुनीक दिसता अरे हांव खंय आयलो म्हणून आणि जोरान जोरान जे आसा नारायण 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 म्हणटा. नारायण नारायण म्हणिल् नंतर कसं करता नारायण withdraws that energy which was acting on Narada and which was keeping him in illusion of being a householder. तर अशी जे आसा एक सॅम्पल ते कसं करता कृष्ण जे आसा ते एक नारद मुनी दाखोवन दिता की तागेली शक्ती कसं आसा म्हणून. आणि एक उदाहरण आम्ही पळयताची की समुद्र मंथन टायमार देवता आणि दानव हांगेल जे आसा मध्ये कसं जालें ते कलश अमृताचे कलश ताजे बद्दल फायट जाता आसा आणि तेन्ना जे आसा ते देवाक जे आसा अमृत कलश जे आसा ते देवता लोकांक दिवचे आसा आणि राक्षस जे आसा ते तांगेले घेवचे प्रयत्न करता आसा. तेन्ना हे जे अशी फायट चलिल्ली आसा तांतू एक मध्यस्थ करचे खातीर देव कसं करता मोहिनी रूप धारण करता. आणि मोहिनी रूप इतलं आकर्षक करता कृष्ण की कसं जाता सगळे दानव जे आसा ते मोहिनीले मागशान हे करतात धांवताचे. आणि ताजी आनी एक स्टोरी मुखार आनी एक स्टोरी आसा. ते दानवांतूवर एक विद्वान दानव आशिल्लो.
त्या विद्वान दान कळलंय की ना हे कसं की देवाल खेळ असं हा आणि देव कसं की ट्रिक करतस म्हणून तो कसं करता तो दानव त्या दानवा पक्षांतून वचून भायर येवन देवाल पक्षांत वता आणि देवाल पक्षा वचून सूर्यदेव आसता तागेले बाजून बसता आणि सूर्यदेव बाजून ते सगळं अमृत पित आसतना तोवर एक ड्रॉप अमृताचे घेता तेन्ना अशें जाता की देवा कळटा की कसं जालें हे राक्षसाक एक अमृत मेळ्ळें आणि हे अमृत जे आसा तें आतां ताणें घेवन जालें आतां कसं करचें तेन्ना जे आसा तागेले धड जे आसा ते कट्ट करता सुदर्शन चक्रान आणि राक्षस जे आसा तागेले ब्लड आसा ब्लड रगत आसा ते रगत जे आसा ते कसं जाता सुदर्शन चक्राचे हे कट्ट जावन जे आसा रगत जे आसा ते पृथ्वीर पडटा आणि पृथ्वीर पडिल नंतर ताजे पीक जाता पीक इट गेट फर्टिलायज्ड आणि तांतूल्यान कसं जाता कांदा आणि लसूण जाता ते ताजे ब्लडांतल्यान जे आसा हे दोन धान्य हे जे आसा वेजिटेबल ते ग्रो जाले आणि ताजी खातीर अशी म्हणटाची की आमी देवाक ऑफरिंग करता आसतना कांदा आणि लसूण ताजे खातीर ऑफर करना कारण इट इज कमिंग फ्रॉम द डिमन ब्लड ऑफ अ डिमन आणि कोण कोण म्हणटाचे की तुम्ही कांदे लसूण कित्याक खायनाची तातूंत मस्त औषधी गुण आसा last week I met one person, so she was telling me that she was following, but later on she has stopped following because she found that it has a nutritious value. अशी तर तांतून न्यूट्रिशियस व्हॅल्यू हाजी खातीर आसा कारण तांतूं अमृतवर ताका मेळिल्लें आसा तर ताजे खातीर कांदे लसूण जे आसा ते अमृतवर आसा आणि विश्वर आसा पण तांतूं राक्षसाल हे आसा म्हणून ते आमी वापरनाची देवा ऑफर करता आसतना तेन्ना हे जे आसा हे मोहनी मुर्ती जे आसा हे कसं आसा देवाल एक इल्युजरी ताण हे क्रिएट केलेलं आसा कसं जालें की म्हळ्यार तांतूल्यान तांगेले मन डिस्ट्रॅक्ट करचें सो एज अ डिवोटी आमी कसं करता म्हळ्यार whenever we see something which is more pleasurable, which is more attractive, we should understand that this is illusory energy of the Lord. कसं आहे की whenever we have something which will divert our attention from the Lord, it is 100% sure it is an act of illusory energy, Krishna's external energy. So for that reason प्रभुपाद कसं म्हणतं म्हळ्यार आम्ही भक्तांना कसं करता आम्ही भक्तान जे इल्युजरी एनर्जी आसा हातूंतल्यान दूर रावपाक we have to constantly chant the Hare Krishna Mahamantra and take shelter of the Lord's holy name. आता कलियुगांतू आम्ही पळयताची पण हे कसले केल्यार अशी कलियुगांत एक बेनिडिक्शन आसा की ताणें नुसता हरील नांव घेतलं तरी कसं जाता तो देव जे आसा ताका माफ करता बिकॉज दिस इज अ नॉट अशी निगेटिव्ह हे नाही पण देव जे असतं ते अशी म्हणतात की देव जे असतं ते ही इज सो मर्सीफुल दॅट इवन इफ वन चॅन्ट्स वन्स नेम ऑफ हरी ही कॅन बी लिबरेटेड तेन्ना देवान इतलें आमकां हे डिस्कावंट दिलेलं आसा
कसला की म्हळ्यार आम्ही हगूर हगूर वी हॅव टू शिफ्ट फ्रॉम external energy to internal energy. External energy to internal energy. Now, if you must have heard भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, Bhaktivinoda Thakur लिखित. This Vaishnav song, this is very very interesting. Today morning I was hearing this and I was realizing how a pure devotee of Lord always think that he is in illusion, he is under illusory energy. He doesn't think that Bhaktivinoda, person like Bhaktivinoda Thakur is saying, what I have forgotten you, and krami dine dine balak hoya, day by day I am not growing, I am becoming childish, and what many things he has said in that song. And overall, if you'll see, if you'll read, if you'll hear that song, he is repenting. What is repenting? Like the topic is Krishna's energy, true energy in relation with soul. This is a topic basically. So soul as a soul, ते relation अंतू आम्ही कशी आक लेख येतं internal energy and external energy. ते म्हणारी soul is always forgetful of the Lord. Soul is nature. He's because of his enjoying propensity, he forgets the Lord. Okay. But sometimes soul realize that he is under illusion. And he, like Bhaktivinoda Thakur says in that song, okay, when I was in womb, I was praying for you that please make me devotee, make me remember you all the time, and let me pray you, let me do your devotional service. And after I got born, but what Bhaktivinoda Thakur is saying, I have totally forgotten you. I have totally forgotten. So this is what is a condition of the Tatastha Shakti, the Tatastha soul, which is in between the spiritual energy and the material energy. So now this Tatastha energy, this soul, is said that it is still under control of Krishna's energy. ते कसं की कशी म्हळ्यारी आणि सायंटिस्ट म्हणतात की दोन केमिकल जांकां हे जावन मिक्स जावन जे आसा कसं जाता एक एक जीव जे आसा तागेलो जन्म जाता. पण अशी आसा की हे जे जन्म जाता ते जन्म झाल्यानंतर it is still not material. Spirits come in between. When spirit come, then the body is developed. So still it is a spiritual. Even though it is material, still there is a spirit, and that spirit is making that material active. So everything, whatever which has a consciousness, spirit soul is there. Now there are many moving cars, moving vehicles, but there is no consciousness in that. So there is no spirit soul in that. But wherever there is a consciousness, even though it is a material thing, matter, but because it is a part and parcel of Krishna, it is moving just like I am now talking, you are watching. Why? Because there is a spirit soul within you who is observing everything.
experiencing everything. So everything is connected with the spirit. Everything is connected with the Lord. We are talking, walking, doing activities. We are not dependent. We are dependent. We are not independent. We are not independent. We are dependent on Krishna. We are dependent on the spirit soul within. And spirit soul, because of spirit soul, we are able to do the activity. Now, in this process, Krishna has given one thing. What? For you, he has given free will. And by making use of that free will, you can be part of either spiritual energy or you will be on the side of material energy. Okay. So now we have that chance given by the Lord. After many unlimited births, we have come to this point where we are at a junction of a highway. You can go either on east side or west side. Now this direction or that direction. Now when you do your all activity which are connected with your body and accumulating the things of the world which are not related to your soul or the growth of your soul, what will happen? You will fall under the illusory energy of the Lord. It is as simple as that. But if you try to utilize everything, whatever you have, in the service, loving service of the Lord, what even though you are acting like a materialistic person, the beauty is that your consciousness gets purified. Why? Because slowly you will forget about your material consciousness. Slowly you will try to revive your original consciousness and try to make it Krishna conscious. Why we are doing all these activity is to purify ourselves, nothing other than that. Huh? We are trying to purify ourselves, purify. So when we will reach at the pure stage, that time Krishna will see that this person is now eligible to come to spiritual world. He is now what? Taking shelter of the my internal energy. He is taking shelter of my internal energy. Now he is eligible to come to my abode. So aim of human form of life is to what? Stop this cycle of birth and death. You have to think that this is my last birth. After that, I do not want any birth. So in order to achieve that, what you have to do is that you have to 24 hours engage all your activity in the loving service of the Lord. And slowly you can you can transfer or you can shift your uh, things from uh, external energy to internal energy. So now you are at the Tatastha Shakti. You being a part of a Tatastha energy, you are neither here nor there. But every moment you are either here or there. Because you are at junction, you are either here or there, but you have a chance to be in Krishna's abode that you do not get in any other species of life, any animal species or any other species. You do not get this chance
The soul has now got this chance, and soul has to now choose between Krishna, these two energies. Whichever energy he will choose, he will prepare himself accordingly. He will go to that destination. Hare Krishna. It is 9:30. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Harinam Sankirtan ki jai. Hi, go, Premanand.